Valiesdorp is 'n pragtige dorpie in die Theewaters Kloofgebied en staan ook bekend as die Parel in die Oeverberg. Omring deur die waterval en Baviaansberge lê die omgewing kunstig borduur met 'n mosaïek van vrugteboorde, wingerd en graanlande. Vra die inwoners 'n bietjie uit oor hulle dorpie en jy kry die antwoord. Hier het die natuur sy rusplek kom maak. Dan 'n merkbare en opgewonde afwagting onder die dorpenaars. Want nog iets groots is op pad om ook sy rustplek op Valiesdorp te kom maak. Die Wes-Kaapse Veteraan Trekker en Enjin Klub is ook in Valiesdorp gevestig. Die klub word ondersteun deur 'n groep toegewyde en entoesiastiese lede wat hulle beywer vir die restaurasie van ou masjinerie. Oh, wie maak Valiesdorp lekker. Oh, wie maak Valiesdorp so lekker. Oh, wie maak Jappie. Oh, wie maak Jappie. Wie maak Valiesdorp lekker. Oh, wie maak Valiesdorp so lekker. Oh, wie maak Valiesdorp so lekker. Oh, wie maak Jappie. Wie maak Jappie. Wie maak Valiesdorp lekker. Oh, wie maak Valiesdorp lekker. Oh, wie maak Die Alwyn Vincent is een van 5 stoomsleepbote wat deur die Suid-Afrikaanse spoorweë en hawens aangekoop is vir sleepbootdiens in die Wes-Kaapse hawens. In 1983 word 2 van die stoomsleepbote met diesel-engines toegerus en 2 is reeds gesloop vir skrootmateriaal. Die Alwyn Vincent, die laaste een, lê erg verweer in die Kaapse hawe en is ook op pad skrootwerf toe. Die Valiesdorpse Veteraan Trekker en Enjin Klub kom te hore van die Alwyn Vincent se lot. Die Neil Viljoen, voorsitter van die klub, vertel verder. Dit was 'n sameloop van 'n klomp omstandighede. Daar was 'n klomp van ons klaplede betrokke. Een aand op die boot met 'n vergadering en daarna het hulle my geskakel en gevra of ons belangstel in die boot en of ons hom kan red. En toe een van die voorstanders, Johannes Eis, wat ook het voorgestel dat ons nie net die engines red nie, maar die hele boot en hy sal betrokke raak en ons help goed. En as gevolg daarvan het ons klub bymekaar gekom en ons het om 'n vergadering besluit kom ons red die boot as gevolg van 'n klomp insette van buiteouens. Het ons besluit om te red. Ons het in 2010, Augustus 2010 ons begin met die projek op behoor van die boot en in Oktober 2010 het ons die wettige eienaars geword. Het ons hom gekoop by Australië en daarna het ons begin en ons het basies so 22 Saterdae Kaap toe gekom en het ons werk en goed afgehaal en verwyder. Sekere Saterdae het ons huiskrane gehad en van die boonste dele verwyder en dit als verwyder Valiesdorp toe. So die afgelope 2 jaar is ons basies voltyds met die projek besig. Ons het met die hawe owerheid, met Steven Bentley, die hawekaptein van die W&A Waterfront, was ons baie goed gesind en hy het vir ons baie deure oopgemaak. So ons het met hulle onderhandel, met die transporters onderhandel, met die Johannes, met Andy, so het ons gereeld vergaderings gehou om alles net te kan organiseer. En dit was omtrent 'n jaar, net om al ons goed in plek te kry. So, maar dit was lekker. Ons het baie mense ontmoet en baie ondersteuning gekry van oral oor en dit was wonderlik. Jare se voorbereiding volg. Die klublede bestee die meeste van hulle vrye tyd met groot toewyding om die Alwyn Vincent gereed te kry om na Valiesdorp geneem te word. En toe breek die groot dag aan. Die laaste voorbereiding vir die vervoer na Valiesdorp word in die hawe onderneem. Intussen stel Andy, 'n ou bekende inwoner van die hawe, gerus dat daar goed gekyk sal word na die Alwyn Vincent.
enorme abnormale voertuig word onder die Alwyn Vincent ingestoot. Nadat hy stewig geanker is, verlaat hy vir oulaas sy staanplek uit die Kaapse hawe en skuif oor Duncanweg, waar hy verder getooi word vir die reis. Die borge wat die reis na Villiersdorp help moontlik maak het, kry erkenning vir hulle bydrae. Aangesien die Alwyn Vincent nie direk na Villiersdorp vervoer kon word nie, is 'n ompadroete van ongeveer 420 km reeds maande voor die tyd beplan en sorgvuldig uitgewerk. Die roete na Villiersdorp, is daar enige uitdaging vir julle wat voor lê? Ja, daar is tamelike uitdagings om so 'n groot vrag Villiersdorp te skuif. Die direkte roete van die Kaap af Villiersdorp is omtrent 90 km. Die pad wat ons gaan ry is omtrent 406 km ompad en dit is as gevolg van al die brûe en paaie wat jy moet oorlose drade wat jy moet vermy. So ja, dit is 'n tamelike uitdaging en die roete gaan omtrent 4 na 5 dae vat om te voltooi. Maandagoggend 25 Junie 2012. Die Alwyn Vincent is gereed vir sy reis na Villiersdorp. Groot opgewondenheid heers voor die vertrek. Good morning. We're all ready to roll now. We're just waiting for the drivers of the prime movers and for the port authorities to open the gate over there. But while we're waiting, we've got V&A Harbour Master Stephen Bentley with us here this morning. And if anybody is responsible for saving this vessel, he is. In fact, I call him the vessel's godfather. Stephen, have you got something to say here? No, thanks. Good morning, Andy. Well, it's a nice chilly Monday morning, and what better way to celebrate another successful day in the life of the Alwyn Vincent. And we're really looking forward to this morning. It's almost like a launch takeoff, being at Canaveral watching a space shuttle takeoff, because we had two options. One option was that this vessel would have been on a scrap heap today, cut up and probably razor blades around the world, and whereas we've got a better project on the go at the moment, and this Alwyn Vincent is on its way to Villiersdorp. We at the V&A Waterfront are very pleased and proud to be part of this program. It's taken us a lot of effort and a lot of time,
We've worked very closely with you guys at the Villiersdorp Veteran Tractor and Steam Club, and we're really pleased that you've achieved your goal. We know you're all volunteers, and whilst we're a professional business and everything means money, we've been very happy to turn our backs on a lot of the costs. We were chatting yesterday again in the office with some of my colleagues about what this, to date, the saving of the Alban Vincent has cost, just from MME and the movers in loading, looking at the crane at over 2,500 Rand an hour, and she spent a whole day here working. It's close on R1 million that's been donated by some of the other people involved in here. We also look at AIL, who've put the vessel on the low bed in the trailer and the multi-wheels, and whilst I'm very aware of what you guys have raised money to pay for it, this trip to Villiersdorp is a lot more expensive than what you've actually paid. At about 9 o'clock this morning, we're expecting Etienne Coast, the dry dock manager, to come down and join me, and we'd like to give the vessel its final salute as she leaves here. And it's not the end. We're going to follow the road all the way as V&A Waterfront, and I know that once she's settled in Villiersdorp, we definitely are going to be out there, and I do know that we will be constant people there visiting and making sure that something that left us remains alive and part of the Villiersdorp community. So I look at it this way, that my harbour has been extended, and I now have a berth in Villiersdorp and I have a tote. So all I need to do is find some shipping, and who knows, we might end up having a maritime museum developing in Villiersdorp, because there are a lot more other very, very interesting small craft around that are at the end of their life. And you can go through many, many of our marinas with a tightening down of the maritime laws and regulations of going to sea. More and more of these very, very old vessels are falling out of use. I've got ALE Heavy Lift's main driver here. His name is Rudy, and he's going to be doing the pulling, and Lanford will be doing the pushing on the Mercedes-Benz at the back. Rudy, can you tell us something about how you're going to pull us through Cape Town and do the 408 kilometers? Yeah, it's a little bit difficult. We have some obstacles. I hear already in Blueberg Road, there are roadworks and things like that. But me and my back driver, we have radio contact, so it's not that difficult. So when I ask him, give me a little bit forward, he will push. When I say brake, he helps me brake. So that's the difficult of pulling and braking is not the problem. It's only the width and the height of the thing, because it's quite wide and high. And he helps with the steering at the back, No, does he? the steering is controlled totally from the front. Totally from the front. He only can help pushing and braking. For the rest, he has nothing control over. Okay. Kom die Alban Vincent, die Alban Vincent, die kom oor die see. Daar kom die Alban Vincent, die Alban Vincent, die kom oor die see. Nooit is gemaakt, hierdie Dan amper in 'n gewyde oomblik kom die enorme voertuigeenheid stadig in beweging. Die reis begin. gemaakt, hierdie kooi is vir my gemaakt, om daarop te slaap, die Alban Vincent, die Alban Vincent, die Alban Vincent, kom oor die see. Die Alban Vincent, die Alban Vincent, die Alban Vincent, kom oor die see. Daar kom die Alban Vincent, die Alban Vincent, die
Terwyl die bakens van die moderne eeu hom inwag langs die pad, is daar 'n gevoel van respek as die ou groote statig verby beweeg. Die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent kom voor die see. Die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent kom voor die see. Die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent kom voor die see. Die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent, die Alwyn Vincent kom voor die see. Met die wegdraai binneland toe, sorg 'n Weskus bewonderaar vir 'n bietjie lafenis vir die pad wat nog voor lê. Ek dink nie een van Langebaan se mense het al so iets hier op die pad gesien nie. Na boverwagte goeie vordering word daar tussen die koringlande naby Hopefield afgetrek vir die eerste oornagstop. It's been absolutely fantastic. We've got about 30 kilometers further than we should have got. It caused a little bit of inconvenience with the traffic police of this area who weren't really ready for us. But that didn't matter. We've got to kilometer 153 out of 408. So that's really good going. We got through Cape Town like greased lightning. It was no problem at all. And we were up on the R27 towards Langebaan and right at Langebaanweg. And now we're on the R45 between Hopefield or past Hopefield to Malmesbury. And at Malmesbury we'll turn left on the N7 up to Mariatsburg and then we'll turn off inland again. Dinsdagoggend 26 Junie 2012 jaag die wind ruk oor die ruins en reënweer is duidelik op pad. Nogtans word daar goed gevorder. Voor Malmesbury links na Mariatsburg en voor Mariatsburg regs na Riebeekwes. Na 'n nat en koue reis word daar voor die Nuwe Kloofpas afgetrek vir die tweede oornagstop. Woensdag 27 Junie 2012
met 'n pragtige vroegoggendgesig lê die Nieuweveld pas en wag vir die baie belangrike voertuig wat sy roete binnekort gaan versier, terwyl nuuskierige natuurbewoners ook hulle plekke inneem. Padwerke naby Woolsley sorg vir drukverkeer. Nogtans word goeie spoed gehandhaaf. Voor die afdraai oor die Witbrug na Woester, groet die omgewing met poeierblou berge en die klein bergrivier wys dat goeie reën in die gebied voorgekom het. Padwerke van Woolsley na Woester is weer eens geen probleem nie en daar word vinnig gevorder na die N1. Die roete verby Woester word aan die verkeerde kant van die N1 gevolg. Dan word daar afgetrek van die N1 om die drukverkeer 'n kans te gee om verby te gaan. Die vaartuig maak gebruik van die af- en oprit oor Rabiestraat en volg dan 'n kort ompad deur Woester.
Herman, ja, ons draai in die Robertson pad. Okay, bye. Een klein probleem met een skerp draai in die Robertsonpad word gou oorkom. Met die regsdraai na Aandendorings kom die pad na Villiersdorp vinnig in sig. There's an Armco rail that's going to keep me from getting past. Dan is dit die Breerivier se beurt vir 'n eerste welkomsgroet terwyl die Alwyn Vincent sy eindbestemming vinnig nader. Kom die Alwyn Vincent, die kom oor die see. Daar kom die Alwyn Vincent, die kom oor die see. Die kooi is gemaak, hierdie kooi is vir my gemaak, om daarop te slaap. Daar word vroegmiddag voor die Rooihoogtepas afgetrek vir 'n laaste oornagstop voor die groot intog in Villiersdorp die volgende dag. Okay, Andy, this is the last stop before the arrival in Villiersdorp. How did you experience the trip up till now? Monty, yeah, it's a very emotional moment here that we've arrived at long last to the last hurdle. We could easily have got over the mountain this afternoon still, but through a lot of persuasion, people aren't ready for us at the other side. We were told that we'd take 4 or 5 days. We're at the end of the 3rd day and we're almost there. So that means that everything went very, very smoothly, and we made every day 120, 130 kilometers to get here. Everything went very, very smoothly. The weather yesterday was awful. We really thought that we were going to be pulled off because of the wind. There are safety factors in moving a load like this. Later on in the evening, when we were refitting the banners which came loose on the other side when the vessel hit a tree in Riebeek West, we were in howling gale,
pouring rain, and it was really cold and wet and miserable, but it really was worth it. Then later on yesterday evening, the people from Malmesbury and other places came along, and we had a party last night to end all parties, and then we hope to have a party as well this evening here as well. Donderdagoggend 28 Junie 2012. Die groot oomblik breek aan. Nog net die rooi hoogtepas lê voor. Ander kant is Villiersdorp reeds in rep en roer. En dan, stadig maar met mening, klim die enorme vrag die rooi hoogtepas uit. 2 jaar van intense voorbereiding, samewerking en harde werk deur entoesiastiese kliplede nader sy eindbestemming.